Ka National People Youth Front NPYF Umroy Blog mentakas ngi kelapin ko buram ya arngut kisamla ki bedina Umroy constituency hadian mikilala ban lebha but wan shikmat ha ke examine SSLC kebelapin benar ke embos mentaus nem kita ki arngut ki samla ki bela syapin ku buram ke NPYF ki kinthop yu samla iwan sha nongrum nakashnong nong thamai kerdem uba puli ha Sacred Heart Boys Secondary School Shillong ubalawan ha ka kerdan baar ha ka top 20 jong ke SSLC examination jong ke embos bat ke Quincy kharsono ka bapuli ha Umroy Presbyterian Secondary School bat ke balawan ha ka kerdan banyo jong ke top 20 kum gajing ai men sie mi kite ki samla bat kum juru ikiwe ki bedang dan ha preng gajing puli na kaliang ke NPYF Umroy blog kala ais ngob haru da ka laptop shi kite ki samla ringkat ki momentos ha kite ki sngi gajing pen ko buram na sa kiru da gajing don lang udaman bai lamari MLA Umroy kum ukong san uba pinhun ringhang General Secretary ke NPYF ha ka jela uba Rishan Lingdo President ke NPYF Umroy blog lambat kiwe kinong yalam Deiru kesngi mengita berjing sokmen nayon kebunan krui gede ban leprom dan ban IP yegini kitiar walai dei beriru trai dei jingker kuba pinyo ama man benar kam ayaki tengah nunggu kapor nakit bok kirwen yepi pakadero kajing sosorong bentar ni dosen kejongpi pakadero kajing sosorong yang kumu emele negatahan kadong bani pempisong pisa ite negeri kos pensi jonga nasyo kemen ado kata pada sorong nayo era kadeti pan kop serum seneng bagi kena jonga gidon ki khambi sekmat negeri negatahan kadong kejongi bagi ro nang ai mesti tu suyu pi kene kajing kiu jong pi negeri kajing chief kajong pi goals kamder ban kut dengan sakut tangane kermen skemban nang mi usnem nang mi Singapore nang he kerta bi katai kejimu ji perkhajo pirukan he ba pina yo susu ban ai ne ban ai sobha ya bi kumgiri jina jina sobha kum ai matang sini haki port si kisam sowan bagi kermen skem biru bin lebha managa usnem managa kelas bin lebha hado ban posi tarthong imut jaga jigim kejopi dengan kitbok kirong yepi namar bagawai ka kamlong sukhor ta kertin dan mahap keren baik damar namun ta kajing bajopi pirayok ka chigini kerdan ngimber ban sosorong ban ngimber ban skikai ya kepule putih kumala onga kamder ban kutta ke kajing kiu dan kajing achip ko jopi damar nane sakmat pinang kiu soso ni kerman skem ban kiu soso pinang rai kuburom ya ke yegusem kejongpi me pajongpi bat rai kuburom ni kathan kajong bat rai kuburom ro yang aku meleu jongpi bangan yo susu pan ko pan serong na berta jongpi sejuwe bagi ni pra meleu ngana yo ban ko pan serong dupli gitu bumber tang we bepas yamrem ibu ke sepo ko menin nang ja kata dhol we upurlok cuma meleu tena guru ndana bepas tahu boleh kemat sepo untuk ngata kui भी पास में हुआ यार भाई हमारा तो सब खेल है बहुत बुता yang tahu ini resar ke sebuah kenang pun manusia bisa log exam bisa don jangan dia kepor harus masuk gue tidak mulai bersedia ni gue nak segera ini aja buruk lebih pak kumba dulong ini bagian LPF ini man usnem mo aduh gue pengen bilang presiden nilai dulu ada ini awak manusia. Ini awak panggil air suatu pegedeka dia berseluruh dengan air mesin begini sama boleh. Jadi ini sebenarnya tiba mentah buat dokter mo, lagi apa pilihan ini? Ya jadi boleh jadi smart ni kerman bagi pilih tiba ni dia ibiang dia pikir boleh yang hagine gitu di rang seperti iyo mentah mo, marwah rei suatu pemata ke ai ba kum nak school ni depan long ba pren di kule di tres kam jo ni sebelum tiba tres kam pas pa dengan cepat tu ba ke jing tres kam ke jing pas pa ke jing kule ka jo ni kanya itu berkat pada kurang ka akor kata gini ba
nakalian dengan ti orang bak community mo kung kajing kena store bat ni kerman skam ba kai ke ba bila ai buruk ya ka konsumsi mo ya pi ya ka yi pi bat ya ka school pi bat kunju ya ka ni ka thai ka dong ka jungi store ban ai ka ai buruk cika de ya pi ya ka kristo pi ba community banang ni sikmat pinangi kristo kenang ba hak kelas di pakam seneng lo long tu pilong matamu pas pa pinuat sikmat kata gede community nak lihat jungi rang ba ya kena kursi ya kerana skam ka e ba nak lihat ke PF ke dulu kena program apa dari ai mesti di sana ini